ametukubalia tuwe kwenye huga huu kwa mara nyingine. Dhiamba winjo kendo dhiambo malongo mokwe maodhi winjo kuom wach Nyasaye. Jioni na hisi ni jioni njema, jioni tulivu ambapo tutasikia neno la Mungu. Nyasaye mondo gwedhi praise and worship team mosewere gi chunygi te. Mungu alibariki kikundi cha sifa na ibada. Kendo wamor mondo wabedie pawni kuom nying Yesu Ruoth. Tumefurahi tuwe kwenye uga huu kwa jina la Yesu Mfalme. Thuolo kama wachopeno, kwa nafasi ambayo tumefikia, adwa nachaka rwako pako nyadichiel. Nataka nikaribishe sifa kwa mara nyingine tena. Amen. 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 Nitie gima ng'ato nyalo agodo piny. Kuna kile mtu anaweza toka nacho chini. Nitiere gima ng'ato nyalo timo kowuok e chunye maiye. Kuna kile mtu anaweza fanya itokane kwa moyo wake wa ndani. Wan gi kaba kumi. Tuko na kupiga mkono. Hallelujah. Amen. Aleta ndo piny. Ale nuru ya ulimwengu. Wadwago waeka matek. Tutaipiga hapa kwa vishindo. Wang'eyo gik ma Nyasaye watimo. Manake tufahamu yale Mungu wetu wanatenda. Adwaro jopako. Nataka wale wakusifu. Manyalo pako Nyasaye. Ambao wanaweza wakamsifu Mungu. Nitie Nyasaye minyalo paki. Kunaye Mungu ambaye anaweza kusifiwa. Nyasaye ma Miriam no pako. Mungu ambaye Miriamu akamsifu. Kwa neno kajo Misri leo ki uniform sepi. Alipoona wa Misri wanainuka juu kwenye maji. Andiko wacho nitekre Jehova odake pak. Andiko lasema nguvu ya Jehova inaishi kwenye sifa. Umeoka wanekatu wabero pako Nyasaye wa mwangei. Ipasa tukiwa hapa tutamsifu Mungu wetu tunayemjua. Epaoni ukuabiro mondo watem. Kwa uga huu hatujakuja kujaribu. Bende ukuabiro mondo wakel vitimi moro. Pia hatujakuja hapa tulete mzaha na vitimi fulani. Abiro wako pako mouo. Nitakaribisha sifa ya vishindo. Tudake nejo pako kwa yaani wasifaji wakipanda juu. Hallelujah. Kazi yake yote ambazo zimetendeka kwa huga huu. Jioni shujaa amesadiki tuwe kwenye uga huu kwa siku la pili. Kuna kile mfalme alikiona hapa Mathare North Area 2. Injili alikuja kama sinema ya watu kutazama. Tena hatuna mchezo wa kuingiza ambao tutafanya mbele ya watu hapa. Tumekuja tupatie eneo ile kile ambacho tuko nalo. Ni jambo hata kama unaona waenda vizuri. Kuna mahali pungufu iko nalo kubwa unalilia. Kuna mahali unaweza kupinywa nalo. Ndiposa injili imekuja ikutoe. Tena wasikia jioni sasa hivi. Injili litakung'oa. Manake limekuja litende hayo. Kunalo neno la Mungu. Neno mbona hizi nakaribisha na jioni. Watu wengi wamekaribisha neno. Manani mewacha jinsi walivyo. Watu wengi wamekaribisha neno. Manani wamewaletea shida. Wanasifiwe. Neno mimekanyaga hapa. Agano nasema ni neno la ukweli. Neno ni neno watu wanafaa kusadiki neno kamili. Watu wengi wamesadiki kwa maneno maovu. Watu wengi wamesadiki kwa maneno imewapa shida. Leo ulimwengu kuna jawabu, ulimwengu unaomboleza. Ulimwengu imekufinya mali finyu. Lakini yule ametuma mleta hapa. Tumeleta jawabu. Hallelujah. Tumeleta jawabu. Jioni ni njema. Inataka yule anakaa chini. Anataka yule anakaa chini. Hallelujah. Jioni ni njema. Anataka
onyalo wuoyo e chunye, aneno neno moyoni, owachi ni kawuono aseme leo, kata osediya matek, hata kama nimepigwa aonge gi ng'uono, hata kama sina neema, abiro wuok nitatoka keche injili, manake injili ibiro yal ka, nitakalubiriwa hapa, injili no injili hilo chalo tinga, inakatingatinga, injili no injili hilo chalo komeko, inakakomeko, obiro ywayo inabruta, jal mamoko, unamekwama, obiro ywayo inabruta, jal maseko, unametena, Kristo Yesu, unasifiwe. injili no Injili hilo osaikore, imeshajiandaa. ere kori Wapi wewe? Yesu ekoro odhiambo Yesu amejiandaa jioni mondo okodwa mbaka, ili apige nasi gumzo. odwa kelo kore, Anataka ulete upande wake, tego nego kel kore, shujaa anafaa ulete upande wake. ka kori osaikore, Kama upande wako umekwisha jiandaa, iwinjo odhiambo sani, unasikia jioni wa sasa, wach modonjo ka neno ambalo limeingia hapa opogore gi siasa, ni tofauti na siasa. wach modonjo ka Neno ambalo limeingia hapa onge go yuma, hakuna mzaha, waonge ka porapora, hatuna lile mzaha. wakelo wach Tumeleta neno. ma Paulo jataso Paulo mwana wa Tarso siemo kochomo tir, analenga dhahiri, owacho ne Timotheo anasema Bwana Timotheo, wach mar adiera, neno la ukweli, kendo mowinjore joyie godo chon, neno inakubali watu wakubaliane nalo. wach ne monyono ka, Neno limekanyaga hapa, wach midwa yal, neno litakalohubiriwa, wach no nigi wang'e, hilo neno liko na macho, onyalo neno ng'ato linaweza ona mtu manigi chandruok, ambaye ako na shida. wach miyalo ka, Ambao tunahubiri hapa, wach no nigi lwete, neno liko na mikono, onyalo golo ng'ato, linaweza toa mtu. wach miyalo, Neno ambao tunahubiri wach no nigi dwoko, kuna jawabu. haleluya, 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 haleluya. wach no nigi dwoko. Hilo neno liko na jawabu. Odhiambo iwuoyo nade, Jioni wanenaje? wan e odhiambo Tuko kwa jioni ma dwoko onge, ambayo hatuna jawabu ka ok wach Nyasaye, pasipo neno la Mungu. to wach Nyasaye no Neno la Mungu hilo ema osebiro ka, ndio limekuja hapa. en wach mangima, Ni neno iliyo hai, en wach matiyo, neno ambalo linatenda kazi, wach midwa yal, neno ambalo litahubiriwa, biro tiyo atiya kende, litafanya peke yake. jal moloso yie, Yule ameenda imani owacho n'odhiambone, anasema jioni huu asewinjo nimeshasikia gima wach dwaro, ile neno linataka, abiro kelo kora, nitaleta upande wangu. haleluya, Haleluya, abiro kelo kora, nitaleta upande wangu, nikech wach Nyasaye, manake neno la Mungu, wach mangima, neno iliyo hai, wach matiyo, neno ambalo linafanya kazi. odhiambo winje, Jioni nasikia wach no hilo neno osebiro, limeshampaka Isaya ma wuod ochuto, Isaya mwana wa uchuto. dichuo wang' nogo kodwa mbaka, Mwanaume atapiga nasi hadithi. ang'eyo jal moting'o, Nasikia yule ambaye amembeba. iwinjo kawuono, Unasikia leo, wewe wayal, hata tutihubiri kendo kata ka wayalo, tena, hata kama tunahubiri inyalo pimo injili unaweza linganisha injili ka ngoche tiang', na ile miwani. kendo idwa ni wuo kodi maber, Unataka unenewe vizuri. wan gi ji manigi chandruok, Tuko na watu ambao wako na shida, wan gi ji ma ywak, tuko na watu wanaomboleza. to ka en e nyim Jehova, Akiwa mbele ya Jehova onyalo dwaro anaweza hitaji mondo wuo kode maber, ile nenewe vizuri. kata idwa ni wuo kodi maber, Unataka unenewe vizuri mondo lomi gi wach, ili uelezwe na maneno gima timi, na kile kinabaki nakutana timi kaka idwaro, ili kufanya jinsi unataka, timi kaka ok idwaro, lile kufanya jinsi utaki. ma emomiyo odhiambo Posa hata na jioni awinjo wach ninasikia neno monyono ka, limekanyaga hapa. ka wach no nitie, Hilo neno liko, wach no biro ywayo, hilo neno litabruta. obed gi modak e choke, Kwani kitu imeishi kwa wach mipaka, biro ywayo, neno litabruta. obed gi modak e remo, Kwani kitu imeishi ndani ya kata damu, mani obwongo, hata kama iko kwenye ubongo, wach Jehova neno la Jehova biro golo, litatoa pako Yesu, kwa Yesu. wach Jehova no Neno la Jehova hilo osebiro tuno ma wuod ochuto, limeshampaka Isaya mwana wa uchuto. ichuo idh malo, Mwanaume panda juu, awinjo ka pape ber, na hivi kama uga ni njema, awinjo ka pap okwe, na hivi kama uga limetulia. pap dwa ni mondo iwuo kodwa, Uga inataka unene nasi, kelie Yesu ja Nazaret, ulete Yesu Mnazareti e pauni godhiambo, kwa uga huu na jioni. we walame Nyasaye kobiro, Acha tuombe Mungu anapokuja. Nyasaye maratego wamiyi duong', Mungu shujaa twakupa tukufu, sana wating'i malo, sana twakukwayo juu, nikech iseyienwa Ruoth manake umetusadikia Mfalme, mondo wabed e pauni, ili tuwe kwenye uga huu. aketo pauni e lweti, Nimeweka uga huu mkononi mwako, imulu jogi Ruoth,
Ushike watu wako mfalme. Ijagole chandro wako. Utoe kwenye shida. Ijachunga hiyo wako. Wewe unasimama kilio. Kalmanege duwako. Wewe meko na jawabu. Mare ngato kangato. Kila mmoja. Upao nego diabo. Munga ujiani. Wewe duwako mono yudire. Acha jawabu lipatikane. Nyingi maleri yudu duwako. Jina lako takatifu lipate tukufu. Wala nikawe ye baba. Tuomba tunapoamini. Majina lake jinsi imetajwa, Ana Isaya Utino Chuto. aitwa Isaya Utieno Chuto, Nyuala Piny Kabondo Kasipul. mzaliwa ya kule Kabondo Kapsepul, Gweng miluongo ni Thoro. katika eneo kidogo inaitwa Thoro. Kanyo emano yala wach Nyasaye momiyo achopo ka. Hapo ndipo nilihubiriwa neno la Mungu imefanya nifike hapa, Ka an ng'ama iluongo ni jaricho. kama yule alikuwa kwamba anaitwa mtenda dhambi. Injili nolwar kuoma ka nyathi din. Injili iliangukia kwangu kama mimi ni mtoto wa dhehebu, Kendo noyudo ka nyathi din maduong'. alipatikana kama yeye ni mtoto wa dhehebu mkuu. Ma wuonwa kod minwa ne nigi cheo mar din. Mama pamoja na baba yake alikuwa na cheo ya dhehebu, To richo manodak kuoma mawang' na ler ka lakini dhambi iliyohisi ndani langu ni kwa nitaeleza hapa, ema ne ok ginyal golo kuoma. hawangeweza kutoa kwangu. Omiyo noyalna Yesu. Ndiposa Yesu walinihubiria, Kendo an janeno kuom Yesu manoyalna. tena yeye ni msudaji kwa Yesu aliyohubiriwa. Ruoth nowara ka ng'ama thin Yesu alimwokoa kwa mdogo, kapok abedo kod gimiluongo ni family. kama hajakuwa na familia yake. Kanye ema nawinje nying Yesu ni nyalo duto. Hapo ndipo nilisikia jina la Yesu kwamba aweza yote. Kendo wach mar Nyasaye Neno lake Mungu makoro achopo godo kang'ni nimefika nayo mahali hapa. emoseika makoro abedo jaduong' manigi rangae. Amesamtengeneza akakuwa na mzee anayo lango lake. Kama chung'ni ok athin kuom higa. Mahali amesimama sio kidogo kwa mwaka. Ayalo wach Nyasaye mosewuotho koda. Anahubiri neno la Mungu, amepesa za tembea naye. Mano emomiyo asiro weche ma jachik papa kelo matin. Ndipo naimisa mneno mwendesa mkutano alikuwa analeta, Ni samoro ok wanakel sarakasi. pengine atutaleta mchezo. Kech ndalowa mag sarakasi ne waweyo chien. Wakati wetu ya mchezo tuliacha nyuma. En ndalo mane omiwa nyinge kor gweng'. Ni wakati tulipewa majina katika eneo. Badwa mo makomgo microphone ni. Mkono letu tunayosika kupa sauti iki. Amen. Amen. Nomi nyinge madongo dongo. Ilipewa jina makuu Mag pundi moko mosegoyo gimiluongo ni dhano. kwa wasujaa wamesapiga kitwaitwa binadamu. Bada kora chuch mane Yesu minoni ni iluongo ni komando. Mkono ya kisoto Mungu amegeusa alikuwa anajiita kwamba komando. Kora cham kone ni iluongo ni John Rambo. Kilea anakuwa anaitwa John Rambo. Ratego manomino gi magidoka toke ni Yesu ja Nazareth. Udari aliunganisha ikakuwa kinyume, ilikuwa Yesu meja. Omiyo aonge kod wasi. Sina saka, An kod wach madwa pimo kod ji. ninayo neno nataka kisemana na watu. An kod wach madwa nagolie muma mar Jeremaya. Ninayo jambo nataka nitoe katika kitabu ya Yeremia. Wabiro some sura 4 wes matin 7. Tutasoma kubwa na 4 aya ndogo za 7. Imiya iti kama itie kama iwuothe kata kama ibede piny kata kama iuse. Nipe masikio popote ulipokuwa mahali unatembea. Wacho kama Lasema jaketh ogendini osewuok oko ka sibuor mowuok e gonde. Osewuok kama odakie mondo obi oketh piny. Miech Juda nodong' gundni ma onge ng'ama nodagie. Asomo kama chielo. anapata kusoma kitabu kingine. Anasoma neno iliyonakuliwa katika kitabu cha Injili ya Yohana 11 aya ndogo 39. Wacho kama Lasema Yesu nowacho niya, goluru kidi oko. Maritha manyamin jal motho
nowachone ni tinde ong'we ruoth nikech osetieko ndalo 4. Yesu nowachone niya, ok awachoni ni kiyie to nine duong' mar Nyasaye. Chunya mor godhiambo e pawni. Moyo wangu inafuraha jioni katika huga huu Nyasaye omiwa e piny Nairobi ka, ambayo Mungu ametupa hapa mjini, mondo wayali injili mar pap mar Adhara. tuhubiri injili ya Adhara. Machuo wetena bendo sechuru kodo dalani. Wanaume wenzangu tayari wamesahubiri. Aonge kodaraka pawni, Sina haraka katika hii uga, nikech an kod weche maruodho sewiro mondo mi iwinji. bali ninayo maneno Mungu tayari ametia mafuta upate kusikia. Nyasaye norado koda, Mungu alikutana nami kialo wach Nyasaye, kama neno la Mungu inayohubiriwa. ka okan rawera maber, Kama yeye sio kijana mzuri, kanitie gima nokethona dongo mar ngima mar sikul. kama kuna kitu iliharibu kukua kwangu hali ya maisha ya shule, Sama ni iyalona wach Nyasaye, wakati neno la Mungu ilikuwa inahubiriwa, nawuok e sikundwa maduong' nilitoka katika shule yetu kuu. mabende kalo ma nyithinde wuok e pepa. Watu wanapita mtihani, wanapigwa katika gazeti. Jachien noloka kaka mabuse, Satani ameniweka kama mtume wake. nyinge manomi lwetega makoro makogo microphone gi noa kuom gimiluongo ni lwet jachien. Majina ninayopewa mkono wangu sasa hivi naisika nayo kwa sauti ilitoka katika inaitwa Satani. Nitie kama kane jachien dwa kalo kod chuo to ane mane ikwana achiel kuom joma jachien nyalo kalogo. Kuna mahali kama Satani alikuwa anataka kupita na wanaume, yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele. Emomiyo nitiere gimomiyo nochaki nyingega lwetega go. Niposa kuna sababu majina ya mikono mwake ilianziwa. Gitiyo kao gitur nikech Yesu ne dwa na mak kodgi microphone abed go joneno kargi ariyo. Wamefanya kazi bila kufunjika kwa sababu Yesu alikuwa anataka nisike nao kwa sauti inayohubiri injili. Omiyo kama chung'ie niendi, Mahali nasimama huu, ajawacho ne jachien ni obed mos, wanamwambia Satani kwamba apate kutulia, nikech e dalani kwa sababu hii boma bende nitie chuo manyalo chopo e klas mana achope, kunayo wanaume wanaweza kufika kwenye darasa nilifika, kendo gin kod weche mabende kata koketgi ka mondo giul, tena wako na maneno wakiwekwa hapa wapate kutaja. taparo ni jolepro diere mokalo kagi nyalo temo manyogi. Najua hao maskari wamepita hapa wanawajaribu kumwatafuta. Wan gi chir nikech wan nogolowa e lwet jolewnigo. Tunayo jasiri kwa sababu sisi tulitolewa katika mkono ya hao watu. Tini wan koro wan thuolo, Kumaanisha kwamba sisi tuko uhuru, wanyalo timo gimiluongo ni neno tunaweza fanya kitu kinachoitwa ushuhuda. maonge atia moro. Hakuna hatia yoyote, Ni wach mane warado godo ngima kendo tiyo. kwamba neno tuliyopatikana nayo ni uhai tena inatenda kazi. Dumo dongo ne Yesu. Utukufu kwa Yesu. Adwa ni mondo wadhi kodi mos. Nataka tuende nayo pole pole. Jeremia wuoyo kuom gimiluongo ni wach manotimore ne Juda. Yeremia anapata kunena katika jambo ilifanyika katika lango ya Juda. Nitiere wach mane Nyasaye omiyo Jeremia kaka the major prophet. Kuna jambo Mungu alimpatia Yeremia kama mnabii. Wach mane Nyasaye miye kuom Juda, Neno Mungu alikuwa anampatia katika lango ya Juda. Nyasaye ne miye kaka the prophet maduong'. Mungu alikuwa anampatia kama mnabii mkubwa, Mane Nyasaye miyo wach madhi timore adier. ambayo Mungu alikuwa anampatia neno itafanya kutendeka. Sama ne Nyasaye wuoyo kod Jeremia kuom Juda, Wakati Mungu alikuwa ananena na Yeremia kupitia Juda, ndiko mar Nyasaye wacho ni ne en kama ne ji odake maber. andiko la Mungu nasema kwamba walikuwa mahali watu wameishi mzuri, Kendo ne en kod dhoudi matindo kod madongo. tena ilikuwa na lango kubwa pamoja na mdogo. Ogendini bende ne nitie. Pia umati walikuwa pale, Ji ne nitiere kabila mopogore opogore. watu walikuwa pale, kila aina ya kabila. Wachalo kod capital city makoro injili okelowa. Hii
inakaa kama capital city ambayo injili imetuleta. Islam matin miluongo ni Mathare. Katika Islam kidogo inaitwa Mathare. Yeremia noneno gima dhi timore. Yeremia alipata kuona kitu itafanyika. Nokoro negi wach mar gima dhi timore negi adier. Alitabiri kwa ile kitu itafanyika kweli. Wach mane Yeremia oneno kuom Juda. Neno Yeremia alipata kuona kwa Juda. Ne en gima ne dhi timore adiera. Ni kitu ilienda kufanyika kwa hakika. Nikech Yeremia ne neno gima iluongo ni sibuor. Kwa sababu Yeremia alikuwa anaona kitu inaitwa jina la simba. Manoa malo mondo miyo chom Juda tir. Ilianuka ili ipate kulenga Juda dhariri. Kendo mondo miyo keth miere duto te. Tena haribu maboma zote. Kendo mondo miyo keth ogendini duto te manie eigi. Haribu eneo ama watu wote walioishi pale ndani. Mondo dalano odong gima iluongo ni gunda. Hiyo boma ibaki kigancho. Amen. Amen. Yeremia ne neno gima iluongo ni sibuor mosewuok e gono. Yeremia alikuwa anaona simba iliyotoka pale pake pa kuishi. Ne ok one sibuor mapod oling' e gono. Hakuwa anaona simba ambayo amelala pale pake kulala.